April ni somni paruk sang ni somni paruk ani hey Donald Trump hi avoid thum na atan tha antuma an la lo cham zel maya police le secret service ten atha tum tupa kha Trump pa avatha the ma khanin an lo dang theya amaro chu silai ne me pu ania ti chuanin police pakhathi ka fu ania amaro chu athi lo hlowa hengte po hi kan ria kanga ti chuanin Trump hian in thu soi ni press briefing kha ane ngala he video hi minute somni pariat lai seyani amaro chu minute somni pariat lai han ria ka han le kha chu arab thak don tu ka chu wang chuanin a ol sam zong in he tiang hianin ChatGPT mangin kan simplify chua tira hemi hi kan thira kan react tran main he kan en ho lokang St. Anthony's Higher Secondary School chuan kumchang ni somni parukatanga sang ni somni pasari academic sessionatan class 11 arts admission kan hongle ta e kan zirlai te talent phau chuanan co-curricular activities rang school sport field trip picnic excursion teachers day le adang te ro pui taka man pui thinan ni experienced teacher ten pathian thune na no pangan zirtirna le an kai hloina skula hian admission ron ti vero le Yes, St. Anthony's Higher Secondary School chaltang liliveng he phone number te po an ron tar langa chuwang chuanit admission in lo han ti ve thewanga nangmanin in mamo lo ni poin amamo te in lo hril hrethew don ani o ole tuna chuanin kan react tranang le a main incident atang han tran thuak le hi Donald Trump ana athu soi mini somni pariat live video ani amaro chu kan soi tong khanin a thuil tu ga react ngai na omlo ni chuwang chuanin he ChatGPT mang hianin ron kai toy don ani ti chuanin Trump athu soi taka hi kan reaction main hey hemi news song chang hila shelo te po kan tam do ni chu wan chuanin athil theng hi atlang pui toy tin kan soi lokang a main incident enge thil theng ber suspected assassination attempt a omani Trump atena hetia program an ila hian mo hemi suspected assassination attempt ti chu Trump tha an tum mai thei ti ang chi zong khani mi zo tong chon han le taila an le sual tuk loin alanga ti chuanin he event a Trump tel ve na hi freedom of speech chung chang ania ti chuanin he program a hianin mi sang political background sang atanga ron tel an omani ti chuanin khapa kha ron tlan luwa Trump te kha ron be atuma amaro chu secret service le police lampang ten an lo dang thei lo maya vani thla khop mai tuna hianin khapa Trump tha tum tupa kha it to mai tengo kha an mana tuna chuanin jela an khung ri ani ti chuanin thunei tu telampang chuanin hepa hi ama chawa hetianga thilti ni in an ngai ria ma ro chu tuna hianin thil an chui chiang me ka ni ti kha a main incident enge thil theng taka chuania ti chuanin security le police ten entin nge an lo react hemi kan han soile thuak thokanga secret service le law enforcement te chu an che chak khop maya hemi chungcha a hianin police pakhat kha nai vai tak ngai henin ka fu ani amara chu awan nei khop mai kha police an ka fu po kha bulletproof vest alo halo maya chu wang chuanin liam atur lawa athilo bokani awan nei khop mai tuna hianin kha officer an ka bulletproof vest lo ha kha ka tuna chuanin adin hmuna thale ni ti kha kan han report vele hrim bokonga ti chuanin police FBI le agency dangte chuanin tuna hianin evidence an nei thei ang silai mu te chuanin khang mitalo mutu te kha an interview boka silai mu te an koleka mitalo mutu te an interview boka ti chuanin Trump be tum tupa kha enge a educational background a family background a history khang song kha police FBI te hianin an chui do dani kha security le police te na an lo react dan le tuna ma an lak chho dan mekani ti chuanin Trump reaction atuna kan lutang Trump chuanin khati khalai hmuna secret service te police te an lo ama nunna tam tak an san kha alom thu asoya ti chuanin Trump hianin khang police te kha an huai sen awang le rang taka an lo che ta an lo react ve wat awang khanin a chuan thu Trump chuanin asoya Trump soidan phei chuanin khami situation kha ta khanin tu ma thi le hliam an om lo ni na langa khami situation kha hey aya thalo zok hliam tam tak thi tam tak om theina khatinga nga khanin a chuak theiani ka Trump po hianin aron soya amaro chu Trump chuanin soidan chuanin amale anupui first lady kha rang takin khalai hmuna tanga hmun himzo ka thiar chu ania chuanin vice president JD Vance a phei chu hnua tang hian tian police te kha appo in han potha ni JD Vance kha chuanin omji hrial lo mel khop mea amaro chu secret service na khatianga an han potta ha chu ma po akal vele mai boka vice president JD Vance po kha hmun him lama khanin tikhanin an thiar chuak ta ani kha Trump reaction ani tuna chuan dolekan kal leang khami event le a security kha enge omzia chuan Trump soidan chuanin khami building kha a security a thatok lo atia
building an tia hotel ni news chen kha chon an report ang po ni se khami organizing committee te le khang security lampang boipui tu te khachu hang kha chuan in zona an dong nem ve vi wang police te FBI lama chang chuan mo chuanin Trump hianin thuro na pe pokani nakina hetiang thil hi an bot sei le don ani chuanin mun himzok bulletproof venues mo silai poina akat lang thailo na tur mun anga te po hianin nei a thato zo kang tin Trump chuanin asoini soidong hanin Trump tan chuanin a hlau thonom ve to hei voithum tha antum na ang reng kha ani to ani chuanin tuna security kan nei ai hianin security thazok kan mamo ani tin Trump hianin asoi ani chuan do le chuanin Trump hianin America ram mi puite bula engting soi kan ti chuanin Trump chuanin American state chu in lungrol taka omreng turin atia tin politics lama kan ngai dan a inang lawani po in khang kha hey tharum in thokhum na emo midang han hliama midang han be phana na manglo turin Trump chuanin America ram mi puite chu ange nani ti chuanin Trump chuanin mi zongjong politics a engpo kan tran lampo ni se Republicans kan niemo Democrats kan niemo hetiang thil ram shuai tu te chunga hetiang thil a thenna hi chuanin changho tle tura adu thu Trump chuanin America mi puite hena ashil ani le adole kan kal leang anmalam hun zela enge Trump te nan ti don ti chuanin tuna event kha chu an cancel ta ani tisonin kha event ta kha ni som thum hnuwa abula changa nei that le turania Trump chuanin tunaya thazok ro puizok la himzok hianin kan nei leang Trump soidan sonin hetiang thil hi kan kanin dantir turani lo hetiang thil awang hianin kan ti tum kan thul turani lo tin Trump chuanin amahuna athil tumte kha an soilang bokani tisonin investigation updates tuna hianin enge an mu chuato ti kha kan han soileang tuna abeitu kha khanin silai mu silai armed with a powerful gun tini a powerful gun ti hing tinge mi zo tring han lengo a silai thatak nen silai thatak anei ani kha Trump te be tum tu khan mo ti chonin kha silai kha mi Trump te a be na tur hmuna khanin arem khom aniang ti kha tuna an hre thei chin ania kha be tum tu pa ha California a cheng ania police te chuanin tuna hianin ama chawin a chenge midang te ne network angin ageng angten apol angten khang angkhanin an che ti kha tuna hian an chui chiang meka Trump chuanin na soidan chuanin ama chawin a che ati thunga emponi se ama hi jail an tan tir thoi rin oma hetia evidence an nei chat nu phei chuan mo ale adole chuanin Trump mi mal ngai dan tuna kan soiliang Trump chuanin hroi tu ni hi na la takani being a leader is a dangerous job at the top many hroi tu ni hi na la takani ya people who make big impacts often become targets hei chu asia rem khop mai Trump soida na chuanin hroi tu thatak enge thil ro pui tak thlen thin te hi mi dang te hianin an target du chok ani te zo hianin Trump hianin a soitat mai ani enge rino no chukatia pon khavena rolo sur na samai tenghan in Trump chone soya ti zonin Trump hianin hemi unprofessional hi politics no politician ani na hi profession dang ten khanan khai khina politician ni po hi na hlom takani ati amaro chu Trump chonin he ka tha hi ka thok zelanga heng thila wang hianin ka hlawin ka zam chedong lo heng min beina wang hianin ka ti tum hi ka thul don lo ti Trump hianin mimal takin angai dan hi aron soi chuak to bok ani ti chonin khami beina an to level khan Trump kha engtin ngeo menge ngai dan khami de po kha zona o mai theya Trump chuanin engmoni thil tlu mo ka te atia ti chuanin an hnuwa khanin Trump khanin silai an met puak ani ti te kha a shele bok ani thil kha thok le khata aron thling rang lutuka tin mi puitam takho khanin security ho khanin mi zong kha thun hiam tur le mun him lama in thiar chok tur khanin min ron tinghal boka ati lokso okay rosuna sadewa hati khanin security lampang chuanin mun him lama in thiar chokula thun hiam ro teng khanin thumin ron shil khala atia chuanin thu soi to do lama chuanin sipai te kha FBI te police te kha lom thu aron shil le a chuanin media lampang te po kha khatianga thataka an lo ko vara wang khanin lom thu
a hril bok ani ole khati zong kha Donald Trump pa minute som thum lai thu soi toy si kim si nga kan han ri kan han report thei chu ani video le kan in hule theu don ni